Talofa lava I le pa yamal malo Samoa umfai tātou whelo I nei tūla fiafi. Ia o lo tau au aunawol nei o Isaia Taualapini o le tātou polokalame māsani. Tai lua vai aso ma tātou whelo ai lunga e pēr ule ea ma fisosa inga wha nei o na pōwo I nei. Ia o na tātou talatan nole ma tā opta I tasi I le tātou polokalame nei o Lou Soifua Maloloina O lo o iou lava ao. Ia na o tau whafonga mai o le anganga moni o le proklame. Ina I whape o na longo pui ali I le mamalu on pa ia latinu. I ngase ta itasi o lo whape o na hawhai nai. Si o tātou atinu mai la wale whanau iti se o le au mātutua. Ngase o lo tātele. Ia ai tau mawhai ala e muli muta isin kāle na vole ia whaingo fia I ona kawa le tele o nei ngase o lo a whai nei tātou o le kalena la a le whatuora o lo whala le temi nei pe no tau lo vasta lua I sa whapitoa le whai o le mataupu o le suka ngase suka matau le lua vasta le ona I se pokalame lai whai le pe le doctors mena o mielo dosi la fia ale masin ale vaiasala nei le asala nei o manatu lato e fo ile kalena le ole le tonga le fatu le fata o le masina nei ile o to pose ile tau o te nei to tonga a wa fatu sa tusa me le fatu langa e tau o tele ma ale ai tau o tele a wai o to sila fia le o le to tonga nei na te fa tu le ia le toto I fa peona o I vaenga umotin. Ia mato e fo I mele toto ma pāmua na ile volele I tātou mama I nei fa pea ona ese I le kasaleanga le carbon dioxide. Ia e fo I mele fanga le oxene tonu so le toto. Fa fo I mele le toto I le mama I le fatu. Ia mato e pāmua I vaenga o le tino. Mea na sina tama I se la I titia pe se sasi I le fasolonga tutu lea. Ia ona whapele ona mangasinga seima o se tūlanga matautia. Pe a le on na wa ai le ne ia whaina le jelo le mau ngase. A le whiawhila nei, mana tōle a tatu pa ia le ngase le tate le I tamiti. Ona le fo matanga ia o ngā o inale tele na a pisia tele tamiti la to maftanga masani tamiti a onga ia po fe lava le tamiti masani la to le puti fatasi mfefe me fatasi ia ona fa penale ona fa ina ile ngase le e amata mai le tulanga o le fa itinga e lua la mata o le fini o le fa itinga on fa pele ona o atuelo ile a fa ina o le fatu le la ta o le rheumatic fever manatu la tatu talata no atili ai sa fasili ta tala lava no e ono fasili sesi ile taimi o lai fa ya la te tala ai manel fasili tonu mai ile vanga tonu la wo o yai me fa ya na tada mbole tali tlo fasili tamina ai ale ia fa fasili le fa unga tu lava ngo fa fasili fa unga ai mafaiana wala o lo fa pena ona ngafa masunga sau mata ituni fisili po anime fisili menis ia na tele avano e faina fa nga fisili mai telefoni o le YouTube la mole siminato ti fa uma email na sau fisili ai na tatum sa opu la fefine wa mata ile fi ele tulanga le ta o le fa itinga e ma fua mai la le siama le ta o le streptococcal A e fa pitola le ona le fa itinga e tele siama e ona fa ina I ma tinga ma fula ai le siama le tutulo langa ona o onga la eta no mu le fatu e fa pena ila ona no fouta e tatu matua langa o tatu fa na utia tele na fa ina ona toi a faina la wa toi popola le mun muliani ia au fain taile ve toi fa fo itu le anga la wo yai le la wa mata ni le tatu fa se manino le ya tulanga le tau ile fa itinga e ma fo mal streptococcal A
Whaalonga so ini se whapea o le positive throat, po le positive strep throat. E whai a swabs i clinics po o mai, ia po ngā onga fo i lai whai nurses nei wa e o whasolo jaong. E whai swab, a mo me le swab na e positive le siama lea. I le lab, e ave whai le lab, ia na tau me pe tasi aso pe lua. Mo me le result, wha maonia i loa, ia ona tu loa le whainga i whai ai. Ina ia ato o tōna whai wale, ato o tōna whai, ia wa laa tu le si tūlanga matau. Tia na o le ofo le tūlanga masani, e sili le pui a, na i lo le tau tonga whitia. Wa tatu masani ni wha amtalanga, mai te tau, ma ono mea ona tausi ai. A wā o lou lava so i fō Maloloina, o lo o iou lava au. Ia, meisi ona tatu whanau. O tatu whanau, ia, na iu tu amo, ai e tūlanga le ainga i tūlanga umai me tauna whai mo le lato so i fō Maloloina. Ia, le la tatu o tatu pa ilo, tinga, wha i tinga. Wha i tinga sore throat. Ai muli ane, a wha ina le whatu pe a le leina whai. Tatu wa aila le sore throat. O le siamane o le streptococcal E. E ta a tele a, ta e pera ta apel siamane o ta apel furu ma le COVID le tau le tau te mai tau walo iei. E ta a tele solo ai mea, a mea palpalam me le lea ma me le lin teu. Ia, e maua lo lewa noa e miti ia il tamaititi le siama lea ma pilo le whai. Ia o nala e tupo le siama. Ma tamu whai e ulu tontino. Ma fula e lola le whai langa e fula i nā whai o i nā tunau a matai lona whai le taua a le siama. Ia mawaianga o Martino e tau te pesia mala o urat. Ia ona fula ele o clans na i au ta i clans ia tau e tātou lau silfia ia clans ia tau o tonsils wai vaenga tu le ua whapea. E fula linga wo o tina siama na e whai ale taua a mo tātou siama le lei. Ia o ia ma tātou tu le lei mo white cells mena. O whaile taua malesiama. Tau wai ale o la vangana mafula mati ngā ia, mati ngā ina le tamatiti. E whai e ono whai a tea. Pe 5 ono aso tu e te ala ia. A le whale vila. I le teimila le taua siama lea ma le immunity, ma le puipunga whanātua taratina. E te tupu ai mo mea tau o antibodies. Po vaenga ia e whaasanga tau tonua i le siama leo tūra e mai. Leo wa maua le tino, leo le tino leo i tonu. Mea laia tau antibodies. Ia, fasi loa lale e whetaua ma siama, telo siama lai matape. Ia, ale lei lale taua lea e pepe umala siama. Ia, ona esle, ai a tele lale me leo o antibodies ia. Mea la na le a tele o antibodies la na wo loa la whaaleanga le whatu. Whaaleanga maisi tō tonga o maa lela tatu o tiai. O le tāua nā tau mwhai. Ia pupuia mai siamane awan e o siama le wha ia tamaiti. Ia ai a whai a watu wai. O le lopo whena sa wai nā whai na tamita. La wai loa o ti ngāta wha ia tamaiti. Whai loa le mea tauna whai. Mena tino ia tiulelei, ia mamale leo tātou maota malawa. O mea wha o ngā, ia mamale leo, a mea o ipu, ma mea whai o sipuni tui, mea wha o ngā. Ia whanau, ia o awheta whanau, oane i tango fualawa le mea ai, po le mea inu, le si tamititi, i le amisari a o ngā. Taimi o tā longa tamiti. Tasina taimi e whepesi e siama. Ole, whepasi e tamaiti o mea lau te whaonga ina inu. Mai inu lesi, pe tau sami, mai whetu whae a pena. A lai whepi ia i le siama. Ia o nā whainelo tamaiti. A whai o lai ele tanga te tamititi po o le tanga lai ele siama. E ma whai ona pe te ua tale mai. Ia pe mawhatua. E o ale tau tala pe pese fo. E sau i whafole ea nai sau. E sau maa mai le siama i whafo. Na taala i ele ea nei taftafane. A whaila se ea fole le lai loka i tuni nā whai i tuni se potu.
Po ai ala lata mai e. Ia e whaingo whio na ulu siam na i tonu langa lai tau te mana vai na umal e na i tonu. O na ulo whia lole siam i tonu, pipi lole wha i wha pena ane tupu. Mea nai, tau mo whai, ti ngāle wha i miti vave, na whai me tonu whai ole ave, vai fo mai ina i vave wha tino me whai. A tale volta miti mau lau whai tong fiti. Se tau wana tau while whale, awane i o ia onga, awane i o mea tumutumai, e o aile lotu e tau tau whi, aonga sāme, auma, tawhia langa ia whaine fo itamiti. E o a tonu le whale, wa itamiti. E ma whai na tausi tamiti le tonu se sipotu. Ia pe whai mask na utato masani. Ina ia tawhia whirtiam awane i alsimea. Ai whaatino me ia tau lela tatu o tiai. Wha ma malele, ia ma wha pena ona ola tu mama ina ia awa lava ni isa vanoe ola siamana wa piano vat eso se tele e mafina maua siamana iso se mea e o eternal potune mai lena pauna siama o tua i tele o menio siama langa ile va ayo tato mat ai ni i mato tele ia fana o le vave ia masui foi e la matamba ile si tua inga e o mai fo o sui foi le si tua inga mea na tāua tele whau mea nei, awa whaitonga whiti, e tāua a tole le se furu wasa o whaitonga whiti, le la tātua o tei. Tu sala o mea la ne e tau risk factors po o mea sa e ono a vea ma mafua anga. E le whape o mafua anga, a o mea e ono a vea ma mafua anga, o le whaiti ngā, ia le mea momoar siama lea. Siama lea langa, tu loar siama whapitoa lea, e tele tua ngā siama e a whaine fo il whai, ale siama le fia fo mautino ole siama le ta ole streptococcal mena e fai ia swab langa e fai le mole mena alva vaina tu tonu ole fai ia na fa pai so olo so na mai lole ave le lab e su e ia tasi luaso o town soul resort e vai po o ia siama le ia pena o fatu ole sila me ono ove mamafuang ole me ana ole tumtumu i mea le talwhianga i e pēr le tali i tamaiti. Wane i whaia lava se wano ono pesi ngofi e le wha ama i mai lesi. O whanau ane pito i sili na tā tele elisi ama o le lima sifurwha i ama le sifurwha nga i le lua sifuru mantupu lua sifuru tasi lua tūrwha. O whanau leanga o leanga o langa i o tamaiti me e mingo le la tō ma eva ma fit talie ma taltano e ma share la tu me mela na leta tele ai fa ma monga la nei e pito si la na lenga tato ale pito maulunga numera o lo afaina tato la fa na il siamane ia pito telo mal autonga tio tato la tau vata tu matonga la si tato mela ton tino awan e fata mala te miti ta tu fana mai tau lo tinga fa i vavena fai tu fonga tun fai awan i fata wanga vale tu langa le tuli a puata tu fana wa ai le te mi fata le tawana felata ia ma facility tu tinga lo fai la me le fa pena ma ia ma su tu langa le miti tinanga mai ele te tala ai ale le ma tanga ma la walo John Watson me ala kitia e whaingo whiana e loa. Ina e wawe loa na whail fuafuanga iai. Mea na taua telen ma tanga tātou, ma tua ma whanau. Ina e waile leo tātou walo ma whanau. O a unga la nei na ole tinga whaila ne tau te pole iai. Na tinga le whai. E alan tinga ua fula. Ole te lea le fula ole motuai tinga fui na maosa lo ma le fiva. E tango to e au tafo e mele il fai a mea au tafani ia ai matua me il tamititi tinga ona mo o clans nei au tafana te o tonsu ia ua matua fula i faingal siama nei le tu mfaina e o al tau tala o tau le mfaina tau tala o tau sami ua le wa musu fo e tau sami temina ua maulunga le fiva ia mti ngā le ulu le manongis me ai ma whapena fo n whawhau mon poa ia ai mai se foi pea whapea ua wholo lai tēn ma tole o tau whao o tamaiti a wholo e tamaiti e o ola tulanga na e a tinga e fo manawa e a whaina ngofia le manawa tinga e na e le fi ai
mea umana tauna mata I tu ma tulu loe tamichi ia ma ai pe puai vai pitching at fai pe fiva vai pitching at fai ya mea whapena e fesilia tamichi ma tango ili fai whaingo fia nei lo ma vave lona fai fofonga iai ia ona o lola ia ili timo la me fai la me tau ona fai pe ona fai a fai ia o ata fana we awane ia tu mama fai le me uma ia mama le me no foi lava me ta ele ia fai fo me tau sami ia mama o tulanga uma ia ma fa pena a te punele fonga pe atale ia ma alo ese ma lista we pe atale ia vave ia a fai o le mafai o tinga o lo tinga le fai vave nei loa ia ma ave loa e vai fo ma wingo tātua mātua I tamait e te tau wana whai me ele whai tamait ni whai tōtas o e lava le matua ia tam whai a vavena mo ia na ave lelo vai fo mai ina ia vavena whai tūlanga lea wai tātou whanau nei ia onga a te ua tau le tamititi ma whala au o iwi whai e po o whamai o sau ma le resort na wha pe o positive throat a ino whala mea la na te fesili pe ale manino le manga whala au mea uma taun whai langa nai whai screening ia whai swap a tamaiti lato ia onga ia ma iloa ina le positive is tamaiti ia ma whai lo ma whai ala tu tong whitinga a mata le tong whitinga ina mea na e tau tua na tuli loa tong whitinga ia matua mau tu le mwhai whaatino langa ele ngā le fesili e matua iwa aia e o lai whai ne I misi ne I motu le ato tō tinga. Ia mwhanofo lelo le whale au le whelwa. Au ne le whelwa ia tom whai a vei ana mea ai mea inu mea lei o alawa mea lei fia e temine whangai temina. Whai ia a toa leilanga se fulu le aso e inuai la whala au po le vai lea. Tele ana inu whala au. Tele ana inu whala au nai. E whengo fia wale manga tasi e whala au le aso. Masen whaonga whala au na lea maksol ia le ai e whaonga isi whala au na fua le result le sau telo tamiti whaonga whala yelo tamiti resistant I allergic whala au le penicillin ia o whaonga loa isi whala au tau le reformation maisi tu ainga pa le ise ne mwhain whaonga le whala au le tele la whala au tamiti lai tele e whaonga le vai fole le syrup o lau umana I le vai la au ton utu e ton ia au nisi vo tamiti e fautu ina le fai o le tui la o le tui e tasia le tui ai kawa o mai se furuaso mea nai le tui langa e vai la au nai tonu tui tu sa o mona faa tonu le ina ia a tole se furu aso o au ngā ia e mo ia tinga ia al meluna leo na tui ia o le vai ngā la fo mai me le fautuanga me fo mai e ono o tamiti e te tauna fai le tui e le fa ma la se me o tamiti se lo nga ua mai le whatangana mai le mātua whamatam whai me tulanga ia e whisilingia tātou ma fo mai ma advice pe tauna whai pe le ai ale ia whai a whalau o lo na lawe ana o whalau po ma le vai fo inu o le motu sia pe le a toa ia aso o in manga so me lana a whai la inu ia tautua nā mā tātou ia a toa le sfuruaso a whai a te ole a topo o masaa le vai po ole ilo whalau. Wawe o e vai fo mai nei a mai le whaau a wina whalau ia uane I misu. Hoa lava ne misu. Sa lafa to ai loe whalau le a fiafi an tauna inu rea wawe no e vai. A whai a ua le kitapuni le clinic teimi na mwhana o saa o le mea lawa tau meiti le iti. Tau ia e mawhai ana mai whai loan me mai teimi na langa e le mwhaina motu si e le anga pe a motu. Mea la te tau wai ona wha ato atoa ma whailele. Ia ma wha anofo le whale se ilonga wa atoa le malo se tamititi ia ta ma whailena saunga le muma ave le whale E masani a pasi te tamaiti e no whautua ina le ainga e swap uma maisi tamaiti whai uma ia throat swap a tamaiti umana le te uis tamaiti la e whaavea ia e foti siama. E ma whaina i le siama I tunu tamaiti ai le mai. Ia e o fai tangata mātua e mwhaina iai ai le ngasi. Tangata la nai ta o carriers
lono winga ala to la fe avea ia ai le mai a fala vela e ma faina tu fa te la to ina istanga te taula la ta te la to i taimi i si taimi me ana fa ngai te le te tawa ia la on face swaps nei a mountain o e le isi stanga te tun fale lo i sia mai ia me ana te le a faina le stas ale swapping ia la tulesi la vea tulesi ia ma fa pe na ia la in tupu ai tun la inga ni mai fa pe o le mai ia la inga le ai o le lei mau le lei al sia manai e tu na so o fainga na tonu no tu lo ta tu ma tu te tau ana vai ia ato to le fainga le langa tau te tau ana fai le ia sa le ia na ut fat tu ftinga na se furuaso ta yes le si me tu lo i fala au le pain vai le team tal fe ngai faingo fe ya oi ona fa mana tu le fa na to lua grandchildren na pasti mo malala throat maile ya la onga i sia ele inga ele imamai ai o mai ele ai men falling up na past na matua tu loa ia a tolele ia se fu waso inu fala malos la bulele mai onu tu ia find fo pe alanga la if fe nga ia mai stemait ia me nai e tu lo le fa pe fa tasi pe fa e ono fa fian tu pul mele ma vea ma mea faina tu mal fatu stay mul pe se na fai na tau tu na ta tau ma tu fa lango te la ta tu fa na ia ta tau ia ato to na fai o one ino fu langa e o maleanga tu langa le ia te tonu fa isa fa lo fa so facility fa fitu tonu al ta pulo ye le tingar fa I taimi nei fai lo mai awale tino fai ai le o tu le sin le lona lua o le tatum tau puleanga ele anga palo le sim tau atele manino le tulanga le ne e fa pe o tinga alfa I o le rheumatic fever na le ai ia no fote tulanga na ia ato ato le fainga le memo moni ia au lava ne o ato tulanga le tau te pole ia ia fai le se fasili la tatu la le mu ala le si fa solonga la le la ia tato fai nei la ai le ina fai tong fitinga le atoa po le misi atoa sorry to say o le tele nan tu po le leilo na lava ia pe fo pe fai ni strenga me lava fai a fai ngal sia mai ton pero vat e me fai na fai fatia ai o le fatupula I o mingi antibodies tonu tino e te pere sia malea walu ese sia mo ai muli mo ya ato matalona e mai le me tonu ato le rheumatic fever mai il tamatiti o le o nga lenga na lono inga wa faina le fatu e wa faina ia so onga po nai e a faina e fo male fai ai a faina le pa a faina fatunga o le tele o me a faina o le tele o a unga me uma fa le tonu e lo te me tasire me lo a sia kitu o le anga uma me ia e ma fain na laki o na vave nei loa sina me le titi lo amata mai ia e o na laki e fai tunga fitinga already ala wa amata o ngaleanga le ai o ana o ia se taimi la fa ai lo atula le se tasi o tamana mau mai se mole maula le tulanga le o totonga umana ya faina le te ia wa fia matinga fa solo atopo na ai a me so ngapone e ta o le migratory arthritis ona tingale so nga fufula solo fa pena o mtuale mvana felwa ia tingal fat tusa o la wa fa le tonu le ta misonga ale toto e fafanga ia muscles o le fatu ona wa fa le tonu o mea tonu ma se na faina mo le fatu ili ngas ni e atu antibodies ni fa alianga ia mo valves po fight to ala tasi controlling le flow to tonu tino I tonu le fatu ina ia ato to ma sa le wa tama I fight to ana ele angalo ia fe pisi ia fe pasi solo ele pasi sa ale alu ale to
ai mama na itua ia pe whaingata ona pasi le toto na o tuo vapi api tele a le va tele o vapi api ia ma whapena ona alu lumaru itua le tuto ale alu sa me tauna lu ai le ngata lana afesese ia i whapena le tuto o le whainga o fie na toa e toa le toto mo alu toto e ono puniti ai la toto la iti ia te e o to isi le stroke ia pe a whaina heart attack kai mea lana e reanga i te repea o tulanga lea e le fia o te tono leise matua e mena e ono wha e fia o osana alo i le tulanga wai mai mau le future o tamaiti pe a lai le tā leni e te mita mita se teim a ua le mawhaina whaatino o na la ua leanga le whatu leanga lea tunga o mena a o unga leanga na pe e popole e mena e tamo whaia ia whaia ato atoma le ti ngarwha i o aunga la pe o le teimila na pe o whatu aunga la pe o loa wa te le ti ngarwha i ia ai tolu lua lo tolu vaso ai te auto e fiva ta mititi ma vai lo mena ti nga so nga pona i ti ngarwha tu fata o so me le pa o le tino ia ma le ma whaina whea ai a whaina le whaia i o tamatiti ma ngas e ta ole Korea ia e pia tangata fwoi e no e te iau pe a whaina i tamai move siva fwoi te iau mingoi le vaenga mingoi le ai leise musika leise me te iau whapena ese le ma le o ma le whaale tonu le tino e a o tulanga lea Mela le whae te tinga tai te le awane e yo olo wala tulanga lea. A whae a o ama o whae tonga whiti. Ese le leanga la wae. E whae tui masina uma. E whae la le tui na. E whae atu se leonga se a atola no. Luis futas tau sanga. Ona toi review la ia. Ile temina pe te tau nta awhi. Pe wha au mo na inisi tau sanga. Mela na e whae te tinga tai te le wae. Te le lofo e pe. Le taimi fo la le fasolo na alwe tui pe inisi complications e lunga mai why ono choice attack fo le siama le streptococcal se taimi a lai already wa mo le rheumatic fever me na fa te tinga tai te le tui le fai tata umai e mo le ngas mai te mo le ngas sele fa pe a te wa mai tempe ave fai ona ni fo po me pe fai e toi fai ela malesi extra antibiotic lunga atu le tuina fai ona le pui sanga fa ala sit pui nga i te milia mai siama so se siama langa a fai ni fo ona le vese vai nga tonu o le o kamsi va pena ma ulu ngo fie siama tonu me la na e le so ona fai ni toftinga te minai ta wana fai antibiotics e cover ila extra cover temina ia matamu fai alo la e alo mau ma meneo fatas te singa langa nai fengo fiena faina to a faina ole em vento a faina lo fat em vento te faina lo fai im fa pena ona e o antu langa langa lama te Lou Soifua Maloloina tautua mata tau e leo se mai le leine mai o le rheumatic fever mai se fa ngar fatu ai a mata mai le anga ona fai tulanga le i fai le tulanga fa i patinga a fai o eva i fo yata na e fa sol ia o se tu unga fa ta singa lana o tinga fa i ia mal rheumatic fever na auto sila tu a le leina fai a le fai ta ofi le tinga fa i wa tinga mo ia ba vena ai fai le swa por fo mai ia a mata tong fitinga ia ta pe o masi ama to fa fo i fa i le ato to e te tau ona iai a wa ale ai ia wa alu lo i le tulanga na a mata tuai pe a mata mai po fe a mata mai a o to tonga o mai e o le leang o le fatu o so nga pona ivi o le fai ai ia mfatunga ia la nai tau na no futa iai a ole no fata mala i tulanga na o le whaaso atu na e winga i ti wha iti ngā strep throat, prostate strep throat.
ia o onga e ono o tuai i le whaalainga o le whatu na ta o le rheumatic fever ina ia no fauta iai e molo sila fia a wale va ainga o lo walo ato ile ato to o matulanga o o le ata tau malolo ele ta e malolo la ile tape la le la tatu ata te besvai e se tasi o tama na o fo mai e mawhaina mo le mau mai si o nalo o lo mau ai la le rheumatic fever le la sia tu e tama ai fa fonga mai no tali sa vai tama mai Samoa o che au mai o se fulu mai fa su mai limon tu sanga e au mai lava na tali wa a fiele mai le sio mutika ya paula vale mesa o fai o le fa o le tui sa fai Samoa e le temi o te le lava ni sia tu lava o lona mai pa wale mea sa fai o le mai o le pepa mai le fo mai sa na va ia e fa wa nei la marto GP i New Zealand fai le o lona tui o le fa matalanga va pe e fa wa pe se ia tolo na o su matas po su iva fo se ia mautinoa wa kilia siam ia ona wala mena sa fai o le ave fan mai fai lona tui i tasi le masina fai uma masina te tasi ia waloa i ona matala nore man matou GP ia mana tue sau se specialist for this konsiaki po le astu langa o iai le ia ona sau le takata mai lo Wellington ia ona fa matalanga ua se me vale to la wa le lei mana ono e tu ia su iva na tau sanga mana ono e tu ono tu le mana wa fa wa pere ia no mana tu ne fa wa pere mo le no tainga la vai dai mo tino o sa le mu fa da ia ole termine ia ono wa ia Australia le tali ia wa su mare tonu ne ona tau sanga ia ai le i te fai ala se review po se siaki ia e lo ai po la se stu langa e lo suta silon tau sanga Australia tu lo le tui ia o tu langa na la mai tau te mi ma no fo il te mi se le tui pe mi sina i masina ngalo fo le e te vai ar vai fo le ni e fo ri na vai ia ma na e pepeti no ma me va pena ia o te milal ni we Australia ia ona na o le te fa bo ni le tui se foi ma tu langa tu ina mai a tonu su maltasi ona tu le te le no pona se tu langa ma fuaia tu langa na su fo ma Paftai wo e sa no nei o lo alo lo bo o la emba wo le fever room tika o la le sa o le atala o le ale tu langa o le fatu wa o le fatu na o le anga e sa o le ia o le tala na au mai le taimina faile sia ki mun muni sa moa le sau fa pia ia tala lava na tu talinga mai ma tu foi male atali e le a fia tele le wawale o le fatu le a fia tele pe o stomati na la tu wo fatas e fesio wa na tu a fia au ia pe ele le anga tele la vai ngol fatu le wa fia pui lo fa fita na mai nei ma o tu la fa na mon ma wole fo mai na sa mai Wellington no mana pe tu e fese se fa ata ma tu la uma ya ona telefona ele o a fia le lo fa fita no inga la me ta watu la e wina le anga o le anga le fatu ia a me o valves mo fight to ala tasi to no fatu lo ni le anga ai le i matu ai o se le anga e te tawai o le stanga ta o ale sui fight to nga sui le fa le belvanga le valve ya na fa tailo ninga sina la ititi ele anga tele le la mai ta o to fo na o le lufu tasi au ma fainta o fe le toi ya wa na o lufu li manea le wala to wi mo mo tu langa le lumatika wa final fatu ia e mo e faila tu tu i mai timina se o lufu tasi
ona toe whai o le sisiaki whaapitoa, pe te tau ona whaawau le tui, mo sina o nā inisi tu taimi, pe te tau lon tawhi a lela whawhitai le tua nā ili le o le angatele la, nā uwhai ina tawhi, ai o le whautuanga ia, awane i whaatamala i le ai a Western whale tonu e wawe ana wa for mai, pe fono whaafunga le asane, a ole i maua le tele i whaalongolongo le tātou proclaim nia fiafi, whaamatana e loa le mafuanga nā laina o olo wateli i neme o le fever rheumatica, le taimi na. Ia, haftai mo le hau noa, pe lavo noa, tau whaamatala atu si taimi o sola, tātou whaatala noa ngai whali. O le atalia au mai a te awa sifu whātau sanga. O le tere arona o langa ma tere i atu i Samoa, mau mai, atu mau mai. Ia e saola ne lawa i Samoa i ono mātua. Le la na fia o i ono mātua, o tere mai no atono pola, pe foi no whaafsire atu, pe mo i le aftala na mau mai Samoa, e mafua no to ala e mea sai mini, e o pepa sai mini matawa. Ia le la mo whamau ni a mai lau sunga, e leo se mafua anga leo siama, ai o le tūlanga whaftai tātou whatala no anga mo pokarami, o no, i wau lea lawa na o mafufau. Po lea lawa le sota inga o le mena o le wha iti ngā mane a fio le fatu le mena o le fiva le motika. A lea lawa manino le aso le, ia ona o le mena le o le tonga fitinga le Whaatamala le tonga fitinga ia. No winga ia fia e fui ma antibodies o ngaka ma fia ila ma na tonu lava o lele leina saile taimi Samoa le whaiti ngā se taimi mo muatu ai muli ane loa pe ano whai atu ole pe lua le tolu ia masina po vai o i vai aso talo na umarti ngā whai ai a matalona dia le mai a ungala ia le fever motika lo no inga o lau a matana afia ia le fatu maisto tonga ino taua i le mele i antibodies enta taua mo so me sa tau putuia le tino tapesia ma ala lawa pela se malawa ia fa sa nga mai lo le antibody lo ia mas fai lo va nga yo tino le wa fai nei le fatu ma se le fatu fa feta tele e se me to te fia sa no ia ole tu langa foi le si fa so ia no ia ile tu no lo tele ona o le mo le ma se wateri ili whanau noanga whorele mo le tūna whiwhi ei. O no, e tō tere tamaiti ni lau tau sa wari whaila tō tui, le masina ma le masina. E whaso solo atu ana whioti, whaso solo atu ana whioti, ia le lai popore atu e mai e po a whelo na temi, ia e whawhitai le atua. Le la vai o mai ne temi ia o anga le leila atu e ala fwoi tō whitinga ma na paure me lau te mafu whawai. E te tauana toi whaisa na siaki muri. Whawhitai, io e. Whaina siaki muri la, ina ia mautinoa. Ia, wa kiria le siama na ilu te uha pe tu watu amatu waia ele o lono toi fwoi, mese siama. Ai whawhitai tele ai pokalame, wa kire ale mamala maanga ma whautuanga fwoi motu. Ia, whawhitai. E toi whawhitai tu fwoi, ne te mai tu sei mali mau, ole mea moni o lai tupu, mai e whapena ona ave o pia ia whainga nei whama i le telo tātou whanau. Nai mo o lawa i tūlanga ia whaina le soifua, whaita o tonga whaapitoa, ia ai tōfua nata o tonga ma complications. I le tua e ola whaasong le mu mai complications o me o tonga ma mea na uwhai e, pe a o i le fever rheumatica. Tāua tele le vavena tonga whiti o tinga whaiti ngā, ia matam fai au ane i maua tamaiti le tūlanga i mea umana e a popo e whanau. E se tasi fisiri na fisiri ngia ia o utana nom tā upunei, whapea. A whawhanga tu la tamaiti mea ai i le mo lato, ai muso la le mea vea. Mana ia le fisiri langa e ini se manatu whapea, taula na isi si mea siri atu e abe tamaiti. O la utali e le mta opele le fisile o tatu whanau mai li la itia e a matana o peano fatu a wale tango fua i mea ai lesi male mea whanguinu o lesi a alu la onga ave lau whangu le heini a le ai wo uma a wate tango fua lava ele vaisisi ea o mea tamiti o lai te matua am whaingo whiena whaalongo whaingo whiena on sa a whainga talta miti i nei atunu
ama tua ela te miti fengta ele ma fa na fa tu nga fa nga lai ma sa neta tu Samoa no o isina sa sa ta miti wa le tal fa nga me tu la fono te wa fa na sis melana ona sai pe fa fengta ai te ma fa pe fa o le ola ta miti fa fa nga me tal fa nga imale le mo ia me fa na fa ma ton le fa ngo le lima pe fo i mai ile fale le taua ia mal sauni fo le me taimi me ai e fa fango a lima tu sa pe lafta o monta ele fa ma sani fa fango lima ai le te sami le anga ya fa ola le se pattern le me fango fia na fa tonu to miti ai a fanga ta wan on sa e fa ton ma le ta miti I me taun fai me la le tino u me tamo fai le anga ile o se ngase le ngase ni o to tele alo a fai na pe ai sanga fa tupula I pele a fai pe a tatu le no fouta ia me la le o lo fa nga solo al proclame inicio o ikalesia la le anga ile fai no o matu ikalesia e fu ile fatinunga mai le fatuora ile proclame le fa solo ikalesia o mfaina fe sota ia ma fai vatu ele a onga le ia o ina ia fa ilo ile fa iti ngama le fever rheumatica mai ese le mana ia o le fitu fa ia tangata lai moli maua fa alongo fa alongo foi lai me langa le lava se taimi ile se fulu po le fulu le mintena va ai fo mai le o lava se taimi fo mai fa ma mati le ne mea ai fenga tai fo ia ona e fasili ia ma fa pena ai ona na sanga le lo ai ni mea a vanoa nei fasili ia o le tele o fasili pa matu fia ngimi ma nisio e kalesia il nem ta upu mai fa tonu to fa fi ne foi ile fa longo la ngai mau tal no le ngana e ia upu palang ia tam fai ia fa liliu ile ngana fa ngofi ona mala mai tato ai ia se me populations ia na e ma fai na vala au lo fo mai fasili ai au wan e muswa ma ai tato fa na I lot a mea primary schools na fa solo ia le swapping o tamiti so fai sau lo tamiti ti la post ia tam fai tong fiti mana e fai ia ma ai tamiti na utafane ave vai fo mai se ki pele ia fai na malato ai afa pe abo misi fola fo mai le en fai na vile pele pele to doctors en fai na fisilia ia po si moa o fisi numera e fa ilo atuai se sonia tuela e fa mtala tu ni se me le manino ia mo le no feina tatal no se timi tala fia ngai me sa tim fenga luenga fengo feno so sonia tuila le tulanga ai tonu ia o tau le malam fai fo tatu tim ai a fai lava man tu proclame nei o lo va ba lua ai ia le tatu le tio male pediatric doctors and community trust le ma fa na vatul proclame nei ina long puili ia malo tinu tai lu va sa ma fai o le fa ma o ti atule e tele va ngol fatu me fa e on tal no ina ele um fanta to wo e temne system ta no isi va ngol fatu isi ngas el fatu o lo ta tele a mesal mele ta o le hara taki ta to ma tua system ta to pa il na ia ona fa longo atili fo la ia ilanga e se foi le onga fo ne me pa o tele fo inisio va pena a mol time ne langa fa le tu lo ata mai ti langa le wa mata le on tal fe ngai ona va il sa pule ta tu e tal no atili ia walo se le fi o ne no fo bon sa ia ma fa pena on fai me ta on fai tong fitinga ia ato toa awan e fatamala e inisie fa pea e vili mai a pe a fe alu fenga luenga po fela wa ngalo vai ba fo ma ia tong fitita much ioi ne wa ye fiso ta inga fa ne no po ina fa mautino na mo fa na vai pu la ti tilo ti li fo ti vai le camera vai lo atoi inu fa la se vai ia mautino la inu fa la pe a fa wa inu fa la le tonei ia fa ia matua mat e benovat to lua grandchildren na maua talwa te fai mo te sanga tene
na matua e wha mauti noa ia matua kilia ia uma ato toa whalau ia one a whaina. Ma e tue tuli loa foi ia o ane e te ifo iau toe mau muli langa e toe mau wā e le marufia la le tulanga wa o le fo tulanga na o le tausi le ma o le tu mama lau tele ia fa mama uma men no foi tino me fa ngai me tu sami ia me sa te mina ta longa ta miti wa ma tu fia o me ni o fangu vai tele na share ta miti ma fe pesi ia fa ma me la lea na on tui fau tu lang le ia tau tu na awane I fa ta malai ta tau ai ala ai le fa wina la fa tu fa na tu on no na point o te na e fa wel ta to proclamena tata le pepe so fsili fa na fsili mai lang mo tatu lifestyle o le mea na tatu uma tu lo tu mamai me uma na o fa tu o mea tau te no foi o mea tau te whaongaina o mea tau te wheo I ma whetuwha I maisi ia whaamama o ma mea on ola ma na tango fia le sim tau pule le seta se visili whawhea mene o lango ma namu ma mena e se taua mena o mea umana tu mama awa lava ne e mana tu mama tamale o lango o le lango pe o le vale le foi fe lo ma pomu na ale fa fe lo ma fa palasi pomu ai tele o vai tu ai e mena te o fute ia kava me te sami pe fa la wa ma I fa fon mene kava langa e pe tu le lango la e fe lo lango fa pasi so na finga e fa penana le ngai fa le tonu la nei sia mai le na sia mal ole me le streptococcus ele na streptococcus o isi mausi yama mama e te o mo tinga le manava ma o to isi mau me na tu mama tau tu na o fiufi me to sam o lava nei la nei tamale o lango po le ngamu po le ala val se manu e no at la ngai tele tu anga sia manai apa au ma vai malima o mena o manu na theo iso po le ala vale man ia tau tu na fa le ngara ngam a mo le pef wa le pef e tele va ai tu tele pefu a me sa pefu la iti le tau le lo sa fa tu le fa te inga ai no fono le potu ai sa le la tonu ta e va tu fa pa o le pefu le potu ai va tu ia o ka le me la lo le tu le la sa tonu me fa penala e FEB ia I siama me na taua ia ona fa mama le me I mo ai ma fa ngai tatou malava tu mama ia le ma to ia I tulanga tulanga le ola ma le ola tu mama ia o fa atasi male tau sami pa le ni le me aia na tu me ai le Lou Soifua Maloloina alo ese ma me ai ma me inu le talafia ngai ma le tino ma ia lava foi lau malolo leso ia ato le valtula mo ai ia le tau dua ia au naps ngai fai nai teimi komai o me na tau le healthy lifestyle ina ia tau si ia ia ona minimize pen fight ai le contact po le afaina siama po le ala siama lona lua il tau pa le ia vave ona iloa le tinga fa I fesili sili tamaiti ia po le furu vai tale vai pe tinga fa I me o mana fiva vai pe tinga fa I ave vai lona ave for mai e semi e ave for mai ia fa bevi to le appointment bevi pe o termina au te puni wo le weekend au te fata malai ave sa o lo tamitici ile emergency na walu ave la grand san lesias no tinga fa ave sa o le emergency mai le vave le vai ti li fa tali va turua ta o tulmena vave na fai e fo mai me town fai I tamiti lai ele vai do tamiti melana mave ave vai forma ia pole ave sa o le ti pa fa o le sa no vai forma termina ai a faila o mau mave fa no fo le fale ia ma fai fa
au lo tong fitinga pe na fautuaina ia a tola le tong fitinga yaso na pe na fai ai a fautuaina lo foi e te tauna fai screens ave uma tamaiti por ainga e fai la to swaps lai ave siaki ya tauna fai e ai se me o ia i le swap uma to le ainga fengo fe na mochino ele o yesi amana langa se ilonga e swap na fa mochino le o lai le ai se chama le tonu le ainga ai fai fu o mai le to le ini tulanga pinta al fengo fe na out of ai pe o le fengo e le anga ai ma fenga ta le fengo le swap o le covid le fai le puis al fia al fa le ale swap le e fai sa o to fa nan fa manga tu sa tu le vai nai i lungo le fasila au tu sa tu fai le fai fa me le fasila lista e ma fai na fai a ole fe fa ta ole mele e fai le swap le langa swap fa pito o umana ave matao ma fa ma le me na i le lab fa to mai clinics e fai ela me e fai fa fa pito e la to i lo fai langa le so no fai ti sini to o tango fai a sin fai me la na e tawa tele screen ia matua mautinoa ele o yese mele tonu le siamale fai tonga fiti lo na ono la mta a fai tonga fiti ai se mete polei au te no fai te va ave to me te vai mai se pa uma ala te va to ala tale pele to le fo ia le meto ne ai au te no fo vai va vena ave le wala e to siaki le anga i le loa me tu o le sita me titi o le amatanga o lau amata le rheumatic fever ele matua i maua le lei bea lana e ono a tailo siaki o le fever rheumatica e ese mai i le tonga fitinga o le swap le sa tauna fai momo mea nai te tau wai a fai e tauna review fo ma e riinga tātou fo ina wa tamaitu ina fai tui tai masina tu lo la to appointment ia faingo fia ona ave tu ai mo siaki e to fai review langa sanga review mo to siaki ne e mautino lo so ngale mu be tamiti i le fa so longa la to langa o lo yai ia o se mol ma watuna ne tu la fia fi fa tai lava mo fa long fo me in tatou mafuta ne fia le mai asa le tatou tu fe lo ai fo ia tatou fa pena ngai pe luma pena fa ai se fasili ya na ave no eva la o tu pe de drive mo ngo fe ya fasili mo ne chautla numela team fenga lo fengo fe na mo wa mana o mia sem na sina fa mamang tele nim ta op tu yai ai manu ye tele lava ne fi fa malu lo tu pa fa usala singana ya tu atu na ya soifua mai manuel ne fi